Assalamualaikum warahmatullahi YouTube kanalının görüşçüleri. Bugün 12 oktyabr Талас облысы Талас шаарындағы Албазар. Жылқылар тап көресіз бе еріңдерсе. Жағалар қаншаны отыр? 50-ден. Ұрғатшы ба еркек пе? Еркек жабағылар 50 мың сомнан. Базар қаншаға темір, қанша болса бересіз? 45-тен бері отыр. 45-тен бері отыр да. 46-47 болса кетеді. Еркектеріне 50 мың сомнан. Қаншадан отыр? 62. Ұрғатшы ба еркек пе? Еркек. 62 мың сомнан дейді. Kaç hakem bunu? 45. 45 bin son. Erkek mi? Urgatçı. Kaça da 30? 65 lira отыр. 65 da 30. Beğenir kaça mı? Çıka. Жол. Ya. 60'ta. 60 kadette. Koy. Biraz ciddi konuş. Kaça anotsa? 5. Urgatçı? 5 bin son. Boyları yok da. Kaça da 30 bagi? Jirga pır çürmeyeyim mi? Ya. Kaça da 30? 41. 41. Urgatçı erkek mi? Urgaç. 40 bin son. Geteri kança gedet? Bazar kança sırap geldi? 35 lira. Biraz ıldırak bozo veres mi 40'tan? Beleriniz kança monça berem aytınız boldu. Min son yoluna düşmey, 9. Kaç kanal ya? Kırgız yardım adayım. Kaçın hakem baki? 70. Erkek urgatçı. Erkek. Erkekler. 70 bin son. Markınız şu? Urgatçı mı? Erkek 55 ya. O kaçtan düşüp berez aytkanızdan? 5 bin sorsan. 5 bin bu ota. 65 diye. Yaxşı so'ramiz bo'lsin. Qancha ekan ya? Tug'an? 55. Urg'achi mi? Erkek. Berering qancha? 50 ga bo'ladi? 50 plus da. 50 plus ha? Yaxshi. Buning qancha deyapsiz? 45. 45. Urg'achi mi erkek mi? Erkek da. Erkek. Qaysi urg'achi? Qanchadan ekan? Qanchadan deyapsiz? 38. 38. Erkek ha? Urgaç 3 ekan. 3 ekan urg'achi. 38 bin so'm. Bularınız? Onlar 60. Ti 67. Bunun 38 şunda ya. Ne koy 38. Ekro 38'ten. Bunu 67 dediniz mi? 67 bin so'm. Qanchadan bo'ldi? Urg'achi erkek mi? Erkek 55 bin so'm. Narxini qancha deyapsiz? 75. 75. Urg'achi? Urg'achi 75 bin so'm. Men tartdim. Bununuz şu? 45 bin so'm. Bunlar urg'achi? Erkek. Bu erkek. Yaxshi sog'laniz bo'lsin. Yana tartib ko'rsatib Qancha deyapsiz? 67 bin so'm. Erkek. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Qancha deyapsiz? 65 dedim. 65. Bereringiz qancha? 55 ga bermey жатыр. Beri jet olsa ketedi. 60 bolsa beremey жатырмын. Айнықтардағы. Алабыз тешик.
Erkek ya? Urgaçı. Жақсы саудаңыз болсын. Urgay neydi? Qirg'iz jarnama degan YouTube kanal. Qanchada o'tib aka? 75 ming so'm. Erkekka 75 ming so'm. Qanchada o'tasiz? 75. 75 ming so'm. Çekmiş 5000 so'm ekan. Qanchada o'tasiz? 55 da otur. 55 da o'tasiz. Urgachi? Erkek. Erkek 55 ming so'm. Ama 61 ga geldi. Nima ketdi? 61 ga geldi. Ketdi 61 ga. Siz qancha bo'lsa berayin deb tursiz? 52 olsa bereyim. 52 bo'lsa dotsa. 52 olsa bereyim. Жақсы саудаңыз болсын. Qanchada o'tasiz? Ya. 120 kuna. 120 Qunan. 120 ming so'm. Narxingizchi? Bu beyingiz? Böyle kıştı. Ha, bushti bu. Qancha buningiz? 105. 105 ming so'm. Telefon nomeringizni aytasizmi? Mayli, bo'ldi aka. Savdangiz bo'lsin endi. Qanchadan o'tasiz? 55. Bu 54. O 50 ming so'm. Erkak? Ekoten erkek. Erkak 50 ming so'mdan. Bereringiz qancha? 45. Ligin 50. 5'ten beri. Savdangiz bo'lsin. Qanchada o'tasiz aka? 160 da. 160. Qanchachisi bu? Kuna. Yaska bıştı. B emasmi o? Yok erkek. Bereringiz qancha? 150 olsa. 150 bo'lsa. Qayerdan kelasizlar? Kalba Beşiktaş. Alba Beşiktaş'tan. Telefon nomeringizni aytasizmi? 502 Aha. 57 Aha. 63 63. Bol qiziqqanlar bo'lsa shu nomerga chalib. Qiziqqanlar Qaysi bo'lsa. kanal? Qirg'iz jarnama degan. Böyle atar. Qanchadan o'tasiz? 115 ming so'm. 115 ming so'm dedi. Qanchada o'tasiz? 160. Qanchasi bu? 4 tasi. Uloq birdekeler var mı? Yok ya, bundaylar mingga. Bereringiz qancha? Aytdingiz, moncha berem bo'ldi, dang bo'ldi. Men kelib bayka bunday aytdiginday yo'q. 150 bo'ldi. Telefon nomeringizni aytasizmi? Reklamaga o. Ova. Ha yok. Yo'q, kerak yo'q. Bo'ldi, savdangiz bo'lsin bayka. Assalomu alaykum, Asqat bayka. Жақсысызбы? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Жақсы. Шүкір. Жолға осы Асқат. Assalomu alaykum. Qanchada o'tasiz? Qaysi metr bo'lsin? Qanchada o'tasiz? 165. 5 ya. Asiy barmi yo'qmi? Bir asiy. Önörleri barmi? Universal barına ketadi. Telefon nomeringizni aytasizmi? Telefon nomeringizni aytasizmi? Reklamaga. Satılıp koyup olayım mı? Satılıp kiradi. Bo'ldi bayka. Anısida yo'q. Savdangiz bo'lsin endi. Qanchada olsin? 110. Mayda sen shoshma, o'zing qo'sh tortamadi. Berering qancha? 95 ming so'm. Bunda nima bu? Bishtimi? Qulani. Telefon nomerini aytasizmi? Jo'llab ol, bo'ldi. Kel, maydi. Bir aylandida maqtayaptim uni. Nima bor bu? Asiy bormi, yo'qmi? Jasqa chiqadi. Qancha basi? 120 olsa. Telefon nomering? Ya men просто жатqa bilmayman da. Chiqarmaylar oldu. Chiqarmaylar oldu.
Assalomu жақсысың? Просто камера тартып отты азыр. Жоқ, тұрайым, ұшырашып қойсам камера. Болды. 708 11 98 98. Болды. 708 11 98 98. Жонар немеге? Құмарық. Қаншада отыз байке? 150 Асы бар бы? Қанша? Жасқа 3 Береріңіз қанша ем? 140 болса кетеді. 140 мың сомға. Қанша екен де? 210. Құна не? 210 мың сомға. Телефон номеріңіз айтасыз бы? 709 78 37 07. Өнерлер бар бы? Улақ-пулаққа чабылау? Құнаны ертеректе. Қызыққандар болса, чабасыздар, Де, байке, қаншада отыз? Қаншада отыз? Қызық болды да. Сіз өзіңіз тартпайым, ойламаңыз. Солат қачан бір 100 тартамыз, 500? Бішті. Улақ-пулаққа кететті. Телефон номеріңіз айтасыз ба? Айтыңыз. 504 32 77 500 мың сом дейді. 500 дейді. Қызыққандар болса. Қаншада отыз? Атқары отқамыз. 260. Айландырсыз? Бірақ серьезно, 260 мың сом дейді. Поколенияға. Telefon номеріңіз айтасыз ба? 555 52 40 85 қызыққандар болса. Я. 02 40 85 қызыққандар болса. Қанша екенден болай? 260. Bazı 260 dediğine telefon numarını aytasın. 706 56 38 56. 56 38 56. Kızıkkanlar olsa sallarısınlar. Kaça bazı? 140. Asli var mı yok bu? Asli var mı yok bu? Ekası. Jorgo bıçmal. Jorgo bıçmal dedi. Telefon numaranı ayt koy. 0700 Aha. 41 41 57. 41 41 57 700 menen. Kızıkkanlar olsa байланыс өрістірек. Kaça eken? 170. 250. Kaçası? 2'si. Aylandır. Aylandırsan. Telefon numaranı ayt koy. 708 65 20 01. Kızıkkanlar bolsa. Aylandırsanız kaçada otuz? 200. Bıştı mı? Birası. Beğeriniz kaça? Baytınız den monça boldu. 180. Telefon numarınız? 551 773 442. Kızıkkanlar bolsa çabasızlar. Kaça eken bas? Bası? 150 350. Ne öneri var mı? Nesi var? Ulaka. Ortağı qanday же? Же универсал кетеби? Универсалдар bir aylandır.
550 ming so'm deydi. Dang berering qancha? Berering. 300 he? Qayerdan kelasizlar? Alexeyevka. Telefon nomering? 502 26 08 62 qiziqqanlar bo'lsa. Qancha dot? 170. 270. Qanchasi? Ekasi. Bir aylandirasizmi? Bir aylandirasizmi? Telefon nomer? Telefon nomer? 707 50 16 03. Qiziqqanlar bo'lsa chalaverasizlar. Bazı qancha? Ya. Ya. Bunun bazı var mı yok mu bu qanday? 350. Qanchasi? 2. Nariroq ko'tarsan. Ekasi. O'sha nomermi? Жаңа номер ekan. Qiziqqanlar bo'lsa, aylanishaverasizlar. Qirg'iz jarnama degan. Qancha ekan mayga? Bazı qancha ekan ya? Bazı 120. 120 ming so'm. Yo'qda cho'ng bel taptirildi. Qancha ekan? 270 tot pulumdan. 270 ming so'm. Pulumdan. Qanchachida o'tdi? Shep qanchachida o'tdi? 8. 8-chida o'tdi. Urg'achi erkakmi? Erkak. Erkak puluni. Pulda. Aldı tartas. Bir tartas. Telefon nomeringizni aytasizmi? 505 Aha. 87 87 33. Bol qiziqqanlar bo'lsa, mana kartni o'zini bera olasizlar. Erkak puluni mana. Pul narjaq bekle tap qo'ydim, narjaq. Sizlar tart aytib qo'yish bu. Erkak puluni ko'rinishi. Qancha ekan ya? 170. 170 ming so'm. Puluni. 200 mü 100 mü? 170. Kaçıncısı bu? Birincisi. Birincisi. Kesme. 170 ming so'm. Puluni meni. Urg'achi? Urg'achi. Telefon nomeringizni aytasizmi? Aytыңыз. 500 92 23 92 qiziqqanlar bo'lsa chalaverasizlar. Yaxshi savdomiz bo'lsin. Buni qulavi. Qara qancha ekan? 145. 145. Qanchachida o'tdi? Ya. Qanchachida o'tdi? Asli chiqma. To'liq chiqdi. Ha, to'liq. Turmoq bo'ldi. Turmoq. Shu qo'yganman. Telefon nomeringizni aytasizmi? Bo'lar 140. Semiz. Qancha ekan? 160. Puluni menen. Pulun urg'achi. Urg'achi qanchachida o'tdi? Birinchisi. Bereringiz qanchaymi? 160 bo'lsa bermang. 150 bo'lavi? Bo'lavi. 150 8 kejeri bergan. Ha, bergan bo'lsa. Telefon nomeringizni aytasizmi? O'yin aytib 0700 41 57. 41 41 57. Qiziqqanlar bo'lsa chalaverasizlar. Nogim kim bilgan yo'qmi? Bu yoqda g'ulumni qancha o'tdi? Ya, istikmas. G'ulumni asirmasmi? Bu g'ulummi? Ha. Buni qo'bul. Bismillah. 160 da o'tir g'ulum. Ha, 160. Bo'ldi, o'tib ketsin mayka. Aytmasa da o'tib ketsin. Ha, nima? G'ulum erkak. Erkakka. Qanchachida o'tgan? Qanchasi?
5-chi to'rt. Yaxshi savdosi olsin. Qanchadan otsa? 300 ming. 300 ming. Nesi var aytыңызчы? Çoң, жақсы екен. Ала тұрған болсаң айтмақпын барын. Бұл видео қой байке? Видео ғой. Чиста Қарабайыр. Қарабайыр, Қаншаншысы? Қаншаншы тут байке? 3-ші тут бе. Бойынан бір тойлы бар ғой, бойы деле? Бойы 170-ке жақын ба? 170-ке жақын. Телефон номеріңізді айтасыз ба? Мен 160 соғымды мен. Аздраштай жолғансыз ке? Шеп, телефон номеріңізді айтасыз ба? Айтам. Айтыңыз, номеріңізді айтыңыз. 777 777 15-15-06. 15-15-06. Мен берерін айтыңыз базыңызды. Базын сөшіз. Жоқ, айтсас, молға берем. 80 көріп 280-ге. Даңқ еткен. Жақшы байке, содан споз ба? Қанша дотсия? 170-тен. 170 мың сен. Нарқыңызшы? Екі отыңылы, 170-тен. 170 мың сен екі отыңылы. Қанша дотсы? 160. Қаншаншысы? 5-ші, 6-шы, чоң бекі. Телефон номеріңіз айтасыз ба? 0500 461 861. Қаяқтан келесіздер? Чат базар. Чат базарлықтар болса жақында керектер. Бияқ істейік емес пе? Бұл жақын есі жоқ екен. Қанша екен байке? 170. Қаншаншысы ұты? 5-шісі. Нарқыңыз шақ? 170, алдылы ұшында. Телефон номеріңізді айтасыз ба? 555 99 55 31. Қызыққандар болса байланыс өрістер. Шығыс байке істік емес пе теге? Тияқты жоқ пы малдар? Қайсы істіке? Найко. Айтыңыз. 175. 175. Нарқыңыз? 165. Қаншаншысы? 4 тұлған бер. 4 тұлған. Телефон номеріңізде? 78 64 63. Ол қызыққандар болса, байланыс өрістері. Жолғас бөте. Қанша дауыт сапа? 160. Қаншаншысы? 5-ші тұлықты 160 мың сом. Телефон номеріңізді айтасыз ба? Айтпайса, болды. Мен жақсы бар еді айтып. Мияққа келіш біраз қауіп тұрақ болады, мияқтың деле барып. Бағасын алып, бағасын тартып бермекпіз. Шекеденле тартып беруге тура келіп отады. Бағалар анша екен я бияқтың? 140 мың сомдан, не? Bir şere sizlerмен тартып бергенге çoğu барын hareket kıldık. Sizlerмен Kırgız Жардама YouTube kanalı oldu. Videoga like basıp, kommentariy жазып тұрыңыздар.